Supomu Dunkwa ya eno ewo Shama district ewo Atemantem Western region na ochiremu owura Azik Ochre we headmaster ewo Prevailing Academy Primary and JHS na wakwa kwanyem abayiwa bia we wo school mu hobi ya afi na wo 17 years na nyinsen mu no na nimguase beba enti no wayense obesa akwakoyi nyinsen nagu na emu no ama adoptifo akwakoche owura no na abayiwa no wane ensem twireni atwetwe enkombo nia eto no Saturday na mgache mamda monfa nti mam amamsika da mko hospital nti hospital mko mabesi bia mamfen na mko hospital nti why first test no gache na second one dia no I spy nti mko the next time mko to fufu nti mko na mko to TPT nti mko to na mi widi adno na mu do fa pregnancy test na me de koma me ko me say ni fio na meka chene de na wesi na ayada atanim ye ba ya ka chemde mami kan chobi asem nim na meka chobi ada da ya mfano nton na mentu man kan chamma na only have sex nton mum na mo ka shem na mentu man kan chamma na Saturday nde we no ka che na mam ko ne bathroom ko den say na sam small tube mama me di tube friend bila o check him nto check him na asmi na ka da me dia sam ma me hu onu me ko school nti da me dia o ma amuna no ya foka ya kwatan na ya ko to edu nti ya kwatan e sam me free ha me di mama police eti kwenya ko say central region me so mamia teacher ni aye obase wasanyi mo na san ka tese wunim na oka obekunu na kwala ni so ntumi nkan tere maame no hwade nkwala ni because secondary school ba wo se dem no phone teacher for that for bone is the high time e say ye education system no ye di CCTV camera abubo be bia no mo begbetu a class head office teacher for ni club we gaye no mo club wa kitchen no mo fan kwada no kwala de edu abi omho ya kono na nsu di akira obe bone teacher ni no mehwana na ne yire to so teacher ni mehwana na yire point na su bobo ya ni bi anya na kono into school ya kono no mo dey say I will teach you lesson I will teach you come to my office I will do the homework for you obe wa na wanyemo no wait ankodi aduro be ma kola no nyame ampata na nyame amfa kwan mu a na wasan akum naka ho wait ala kantra kere ne be ma betu dua so 2x4 so ni e sika na say kain ye yin tohwe nyina afiri ho ye wi ade apama bo wa ma no o trebi Ghana yefo ya wuze na Christian council pa hanu na bisu yesrew ye mami na Jenny Opoku Ajiman vice lady and I yes ana ese kan vice lady Mr. Teacher me we e say mo terminating appointment in time na it's more day only papa ye mama no mo fanyamam ye wuro mo doso ye buo mutugum excuse me atiefo Ofacha. Agwara re ya. O fantara are chiche ni ma mo won na me koto test na me de ba na so mfamra yen test ni ye test e na o kachem na o ma mo won na minim ni me kache oni pe biara ata ma yo wo no. Education starts with Central Region. We have a powerful woman from Central Region who is the vice lady. Na hona mutumi chira kwala 17 years. A born doggy. Teacher no born doggy. O kanu kunturu ho. Na so sha when it is not alleged. Akwala na kasa the horse's mouth any share video no ye tie ya. Ni papa ni sem say ya reporters di asem man yan. Ni papa ni sem say teacher ni o ye fucking. ABSC
ɛne papa ya ga section ho akofuku no odi akola sie kunwa so ma mukase kunwa bo ba ye den anu so headmaster sa headmaster for mu susu yin na ntem sa de mo akola ni school Mami fonso no nkwala be kwa mo ntra se mo provide school items no anya za teacher for the plan kwala no headmaster for kwala nze mi kan okọ afa hwianko school mi kan okọ afa hwianko oni to ni gari oni sugar oni hwe enti kakana headmaster yi share ni nsem na ai ni se bronya headmaster nyambetu akawate wo baba nyambetu akobi so be for baba sa Dame tuaka, me be for my castle. Me shatter. SM for life. Real. Headmaster me catch so. SM for you, I'm going to share more. Attention TV. Attention Tvgh. About the link, you know. But better buy you. What's it? Obosope, a double call. Attention YouTube straight. Now I can subscribe. No follow. In some of my prophecy, I be go on an order. Me pato tie me ni tie bi ye ni ami kan say wo headmaster obi so ba ya obasa with the bad acts me person be use bro for me roughly adequate say that day no o so ni faso e say GS4 any minister of education Dr. Honorable Haruna Idusu my friend romantic says name me pacho mon temti papa headmaster ni appointment sharp mo man fi school authority mu mo ni ten man ko prison 40 years dia me pacho mo for 120 kan no ko di afiase o yi pa boni for se me kan ni ba ma peace bi sa mema no o mema peace no ko teke o papa mo de pen kwada Ori bu kwala tugu ono for Attention TV ni dia me pacho no odi fa kwesi antwi me to sa for say susu se mo no aba abedu na ye de originality ye fake ye na nanu be susu nyuma e wo muzama mu e na ne akwa abedu ye ho na kwesi ada pani na behwe na ma woda na afi tumi ni ye adwuma me na ya sunsum ye adwuma foke na ba me ni kire sampa obe sunsum nyuma na nti obeta me chibe sunsum nyam course no hia ba no hia we awade we oh na me can say all the shatter fans me pacho mo Attention TV GH YouTube obehu me subscribe share like it what you say na yema fan base in Kosro na me chia the king SM boss yeah. It's our life. Life is our life. Real. What I say? Me can say Attention TV. We are in. We are not out. But I say, background.